Ti si on fast. Ok, ja sam Marija Rizvić. Ja sam Filip Nola. I mi ćemo vam sad predstaviti novu predstavu ZKM-a. Radi se o tekstu 3x i ja koji je napisao Filip Nola. Drago mi, Filip Nola. I radi se o komediji zabune sa elementima psihološkog trilera i sve započinje dolaskom dviju kandidatkinja na razgovor za posao. A u što će se taj razgovor pretvoriti? Jel to smijem reći ili ne? Ne, bolje to ne. čuvamo za... Zbog napetosti samoga trilera u predstavi glume Paško Vukasović, Petra Svrtan, Anđela Ramljak i Mateo Videk. Kostimografkinja je Marta Žegura, glazbu potpisuje Marijo Mirković. Suradnica za scenski pokret je Dina Ekštajn, a scenograf je... Filip Nola, moj rođak s istim imenom. Momentalno je na jedrenju po Južnom Jadranu. Kad je premijera? Pa 24.5. 24.5. u ZKM-u. Vidimo se. I veselimo se vašem dolasku.